Pitanje broj 22. Đurđevi stupovi u Rasu u doba velikog župana Stepana Nemanje. Stepan Nemanjić u žitiju Stefana Nemanje upućuje na to da je hram podignut posle Nemanjine odlučujuće bitke sa bratom Tihomirom i Vizanticima kod Pantina na Kosovu. Nemanja je iz zahvalnosti što je izbavio iz tamnice i zbog pobede kod Pantina preduzeo da podigne crkvu Svetog Đorđa. Na arhitekturi crkve uočava se rad zapadnjačkih majstora, a razlog je svakako bio zategnut odnos sa Vizantijom. Građevina posjeduje većinu osnovnih oblika koji odlikuju rašku arhitekturu, a to su jednobrodni naos, trodelni oltarski prostor, bočne prostore. U ovom slučaju vestible uz srednji travej, kao i kule uz zapadni travej, dok kupola eliptične osnove nije uobičajena. U slikarstvu, danas veoma oštećeno, osjeća se jasan uticaj vizantijskog izraza karakterističnog za epohu Kominina. Treba podsjetiti da je Nemanja bio prisiljen da se pokori caru koji ga je odveo u Carigrad i da su do careve smrti oni ostali u dobrim odnosima. Jedinstvena osobenost slikarskog programa u ovoj crkvi jeste jasan arhitektonski ili slikani okvir oko svake freske, dok celinu programa zbog velike oštećenosti fresaka nije moguće ustanoviti, jedino se uočava da je sledio običaje, ne oslobodio, običaje epohe Komnina. Kompozicije su jednostavne i sažete.